long Chinthong BJP Mondol claim bang amai kangni. Mailu Gurkha Club ningkan phokep ke chokarni katalon. Rongbongkhat Community Hall along COVID-19 abuthak chirok to amai kangni. Kardom pini Karbiang long live prime time abirta long pen nilisa mijir bon killing pi nonar juik tha birtang tonpe. Karbiang long Autonomous Council election angkate bok boma porahut rachari asong atu mithang asong ka chapai jiaphan ason asai kedeng boma sonsi pini Chinthong constituency BJP Mondol committee hin peta umla pheralong claim bang amai pa dupon. Bangso amai long Chinthong MSC and Parta Karbiang long Autonomous Council Prodip Rongpi aluhiaman pen chitongdu. Mailong nona prang jong nang keleji Karbiang long Autonomous Council kilega hut Chinthong constituency along pen kupuson pensi BJP asong ke ong dong vote pen ke pahai ponjima bangso puthak arsik jit pen chingki chithan pon bangso hut Karbiang long Autonomous Council EM Prodip Rongpi kaning je pona tengke non ke bangji Karbiang long Autonomous Council kilega hut kupuson pensi BJP asong do an ning sivet chingrum ponsi ka pahai ponjima bangso puthak bor iponangji Madule BJP song pen ticket long setame BJP song phan kapahai ponje phansi claim dunang poputa mailong jaipon Long assault pen, rap pen, voters pen is the my meeting. Hadake dimian bang seta community BJP abirda nang pini ye jelo. Pro base of le bang seta hadake BJP abirda nang podi pini pa BJP do nang le pe ye jelo. Oso se BJP pa chajima la basi le tum ke tham ke bum আমি বিরোধী দল বা বিরোধ করে থাকিব নালাগে আমি হতাই রোলিং লগত থাকিব লাগে রোলিং মানে আমি বিজেপি শক্তিশালী কৰিব লাগে এটোৱে মোৰ অনুৰোধ Bangso hut Chinthong BJP Mondol Committee Maipu Joysing Bongrung pen kachari pona mailong Manpeng pen West Karbiang Long District BJP Maipu Pradip Ronghang Chinthong VDC Chairman Khorsing Senar Jiten Puma Chinthong BJP in charge Raju Bhattarai Damian Hansi Pendanglok Polling Station Maipu le pen Kongchun Bang Sakti Kendra Morcha Pendanglok ke Ongdung BJP Klem Bangpu Bang Phiatum Chitong Duniti Ulukunchi pen Himari Rongphar Karbiang Long Live Kiram tang phaikuni ni phai sirni mayalong kido mailu gurkha club ahem ningkan phokep artanang chokse kiram tang pre ni phai thom kebarni pen phaikuni ni phai sirni an ni thoma farman ningkarong pen ruptalina sengkan paman pon Nithom ke chok mate phaikuni ni phai sirni radamai pialong bhobani upaidhyay kachari pona mailong aluhi sar poman pen MLA rupsing teron chetongdun Bangso hut gurkha mate nepalia khaitum ningkarong chipi ponsi kilun ke kana sai seda me dengpon Bangso hut alang li rada thengno lam ke jai panalong mailu gurkha club hem ki kim chia phan lapen paisong ka kai chia phan pura lak ke pipon popusi MLA rupsing teron pen lam chak chipitekan Mailong MSC Chandro Chetri Togbang Dambor Dahal Sanjeev Chetri pen ke ongdung ke theki ding atum chetongdu এটো খোলা হৈছিল 1971 30 অক্টোবৰ দিনা খোলা হৈছিল খুলি পেলাই গাঁৱত ছ'চিয়েলি এডুকেশ্যনেলি এইবিলাক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰা হৈছে কালচাৰেলি নাটকবিলাক আৰু বিভিন্ন লোকনৃত্যবিলাক আমি ইয়াৰ পৰা নগাঁও জাগিৰোড আৰু ক'ৰবাত গৈ পেলাই লংকা হোজাই এইবিলাক আমি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছিলোঁ বিশেষকৈ নেপালী যিটো কালচাৰ এইটো আমি চব জেগাত ল'ব গৈছোঁ মানে প্ৰচাৰ বা শিকিবলৈ বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত হৰিশ্চন্দ্ৰ নাটকটো বৰ্তমান হোজাই জিলা গোসাইগাঁও গাঁৱতো মানে গৈ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছিলে আমাৰ দেউতাহঁতে নিজে Phelang Pipen Mohon Teron Karbiang Long Live Kidam tang phaikuni ni phai sirni Dwarbaguri constituency ke parlo Dehuri Rongbongkhat community hall along COVID-19 ke sopen kachepa jok ponjia phan chethan chimuma jame ki bipon State adang pialong corona bur kangdang aporahut raratum ku puson pensi chirepon thekchima bang suputhak raratum phan ke than kimum ponjia phan pura kidam tang phaikuni ni phai sirni Dehuri Rongbongkhat community hall along COVID-19 aputhak chirok tok mai padupon
Bangso sai gedeng ponalong aluhiaman pen Bokajan Civil SDO AK Brahma Dr Tenzing Ingti lepen Dr Harsing Romphar Sorkari Rongasar lepen Rongasar atum chitongdur Bokajan Civil SDO AK Brahma kaning je pona tengke non karbiang long along COVID-19 ang prim kachi piduna phai jumpik lang lasi jasemet udai huria hawara long COVID-19 ang prim kachi endun delang atum COVID-19 ang prim kachi pidun edje phanseta me kachuni ripadupon Halapu Dehuri Model Hospital in charge Dr Harsing Romphar setame Dehuria Hawar arara tumaphan vaccination kach endun labjia phanta chuni report COVID-19 abang so pen ke jogi phan vaccination program harmani tum awareness program son sinitum dipon lo nasi ronga sa kadu itung ha same hangpon ek ke hangpon ang kok athe lamang ke la hello je pini itum karbiang long arara tumabang itum stame COVID vaccination ke pike pangcheng ke ajuri olo we face tame pini non puan stame itum ke endona phai kompik la ajoini se itum rong asar tum ben ans tame itum chi huchiput pon la pen itum awareness program stane chirok to program stame padupon ko si kado we stame dong si enon et pronte itum phansi ale duji la hello si pini por samen to kado we kan ke phapona kenang sot ke la hello News report Karbiang Live Longri krihini sar habia maya hinpen kedam tang pre ni phai thom keprai siarni ramsing phangcho phan akoi PCR pupen kang than pon pu social media la pen portal news along ke klang pon phuthak pini phangcho sang ho hinpen lamklar kachi pipon Longri krihini sar habia maya hinpen kedam tang pre ni phai thom keprai siarni ramsing phangcho phan akoi PCR pupen kang than pon pu social media la pen portal news along ke klang pon phuthak pini phangcho sang ho hinpen lamklar kachi pipon alang li kheroni me thanga hem rongkang to elong si pherang ke amai phapon lo melong alang li madur acharya songlong ta kacharab duna ve pusi che paklar pon lo lapen jongsi ang thek nang paklang thek the pulote alang li phan akoi ki pipona bang phuatum adai chi tunang ji puta ninje pon ki damtang tarik thomkera isi longri kri sarabia me tu niliputak no kijo lasi nilipana bangke political party atong long dunju yamat arpu la long rekren sarabia me long pen arpu kang than lo pu ala ma bangke alang letum kapek lang pon opportunity lam klar chipilo la sineli political party long kedun pulon te kopia political party long manili kedun alang letum jong thip thek nang ji kali pulon ke alang letum aputhak nilitum ta rong asar tuman thurpa pen alang letum aphan adai sita hanang kokpo melong phangcho sang ho hinpen puthop sar habia mailong ki khibom rapchun bang dhuniram ingtia phanta penang ana koi ki pi padupot alang like jong pona tengke longri krehini sar habia mai ki chenga song phan parjuje pinpen ki pripon jengkha zetkewai evalong rong asaratum atar pang theke plok hithi ki mi pua hithie longpen ki long atangka an ki chopanglim lahai ke dhuniram ingtisi ke klema sailu pusi akoi pipot Laso teng pen langdam pulote dhuniram ingtia phanta ar pupen pasunang poputa phangcho sang hopen ke hang padupo दुकान को लार फान हम थूर के पे गहुत इसी हम थूर हमें पेन फारू फोफोर से तमे हम फारू हिनी सोचे हम थूर अनाम अलंगली रार फान पे क्लांग के लसो अलंग के क्या है मेंसिंग तेरन चिनी पे मिला पेन चुन बांग हमारी इंग्लिंग बुर्ती में महाराज पति अलंगली हिता चिनी पे मिला सी किरुं केरे कलिंगता alangli keriung kerek da mahut ke ria atoyani jipon po sita atangka kang thumdang hu bangke alangli ria lok jipon pe po da ka bangke ka ta tangka longli pusi alangli peklang ji lapen kirung kerek giri kalan tangka anta aphai peklang ke po alangli mat ngar peklang ke la yang alangli kari yang thu ke thai alam manchi peklang chotiti lasi alason along akichok che ke do bang pu pan ke sudak pen adai enangi lapen nehok asong rong ta arpu pek pon peda nang panti pinia mai pen li chuning rilo Lazona taxi rong asar bronson te ron pen chenglok pherang kia mai long ka chetong dun prek cham rong asar tumta chetong dun kheroni pen mohon te ron Karbiang Live Kalitang mojadar sai kathar alangli achorna pen asumar bang kresi anparta akorte angjira pen adona rabatuma phan chepamuti kanglo Kalitang sai kathar alangli arta trokner kebraner kep an kilepen kiso ki longlok pen apran ki mepar pidere jok kidam tang ja khong chiklo ni phain koroner kebani Dipu Medical College and Hospital alongsi se chelang damlo Dr. Atuma Sadlang NC corona la pen prek chama kiso ki bor pang thekon longlo
alangli aphi ong ke so ke bat boma jok jakhong thom kebrai siar ni hospital along amat kapat du sia che the che enderlo hala so hut corona rona tang ke do ko jok sorkar asai khiatum abangar pum che raisi me an ki pipon dera jok karbia nim rokom arona tang ateng pen claim pon long le det si pini phai kuni ni phai hiniar ni si puthot karbia rona tang ateng pen me an pipon lo hidipi chalakathar rong rupisi donrap havar sarlar pen me karasu ke do anatumta me an ki pipona hu chetong binriti Kalitang sai kathar alanglike kalitang chala kathar lapen kalitang kasang teron pia supolo alanglike korti bang trogang bong pen akibisi lo kalitang sai kathar alanglike inut rara sai ke claim kama thapon theka bang phubino kidam tang ningkan pharu kresir kebra trokebra sia ningkan hut APHL sia song pen kache song bama huta alanglike kheya pharman nitroxy phatek mate hem kangsam kache thapduna nga bang phulo la anchot kali alanglike kedam tang ningkan pharu kresir kebra troxy kebra sir keba ningkan huta congress ailong ta claim tunla la sonsi kedam tang ningkan pharu kresir kebra trokner kebra trogan ningkan hut ASDC tum sarkar kang ni boma huta borjan constituency development committee mai phuseta me mandunla la pen puthot ningkan pharu kresir kebra troxir kebra plia ningkan hut si alangli borjan modadar che mandunlo Karlitang sai kathar alangli achor lapen asomar bang crazy anpart akorte angjir lapen adona rabatu maphan chipamote kanglo dilai ben bijoy rongpi karbiang long live tangte pini prime time birta kala ponsi kang toniklo